Ngam naimbag nga oras yumanan nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni pagayam nato sa napud no anagan. Tintay ibasa ka ni drama ita. Ngam sakbay na makablawa mampay dagiti sumaganad. Happy listening kada Ma'am Maribik Kibael dita Singapore, Ma'am Jasmine Rivera, Ma'am Marita Kokyak ni Sir Alan Bartolome. Kasi man nga ron, tiko na ni pagayam nato. Dear man ng biyanang, sigod anasing petak. Nga bayat ti panaglabas tel daw, kan gapo kadagiti may imatangak, nagbutengak, iso ano mabalin, jakon kayat tagbalin anasing pet. Katap numawa tam ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen, nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsa ka na para kadagiti kakaanak at kabagais. Nagsisingpod nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpot kabagis. Ha? Ay, sa bagay mo't di agpaisot ako nam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis, kumusta ti trabaho na? Ay, kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpot ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay, branyo. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Agam mayat pa'y mait. Isuati usaran na ama pa nagtrabaho nung kwa. Nabayag mo ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Gan talaga nasingpot. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpot da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato ang kursaw. Idinto ta dagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da agpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga round ka ba, guys? Ipagdalen. Adanin natong anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-luto iti pangrabian may. Apay ka day? Mabalin ti sumrek. Kada kumay bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangaw-awisan nyo kanya. Abay. Di mo kaya makasirpat iti balasan. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sus. Ano pa ti arang ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan maging inuman Kyle. Ay, sus. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa nakatimtim iti arang. Ewan na. Di mo mapadasan ti imnas ti panagbiagno kasta. Intaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga ron umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga inom ti ka anakam? Di mo tultuladen tayo di tatang mo akapsar ka. Na-enjoy na ti biyag tayo jay. Tanapadas na kami nabisaw. Ang musika. Grabe mo ti kinasingpad na. Ang mamba ngamin itden na nasaya dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y ka nakakipagdalin. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na. Mabit ka, matay, no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Taurayan niya't araramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasingpet to'y ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano'y ospital. Apay kanungay.
Naan-anaw? Ay na, nagmotor na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano, di mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Jaka mo atapon da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan dayjay amaneng. Dilag naknakam. Nadisgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo. Kumusta ka, bayaw? Kunak namatay akong ipag. Ilbag ta nakalasa takpay. Apay nga na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak, iti pa nagmotor ko. Talaga hindi disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday ti numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, dadadaal na. Nawanan iti prenaw, iso na yung parap. Ay, Igjam nga minan ti agbartek, bayaw maneng. Di mo ko masayangan ti biag mo, gapula ang iti dayta. Agyaman ta concern ka kanyak ipag. Ang ulitag, awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak ko. Apay sino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na. Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rin, nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayo. Manipod ubingat. Ikanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabol latta. Ay talaga na singpet day jay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan mo't piman iti sakit nga isumet ti impatay na. Ay, uray da nga ruta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayong magayam. Nakilamay kayong magayam ipagdalan. Ha? Ay, sos. Kaim-imbag mo pala ang nabartek ka manan, manay. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya. Barang makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Wala nga, palit. Itulog na. Diyan mismo nga, Kimbala, iti nangirwar, iti baraha. Anya? Ay na, agawid ka kitden, taing ka maturog. Ay na, tanggadan pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan, saan? Sana ni pag. Naibusin. Iso, mabalid manaw. Ay na, kabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Jay nasingpot atano dito'y barangay tayo. Ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numot. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanod. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan tinay tultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwa na Isu ngay naktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka nahan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasim ka day. Uray mabinsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos, mayat ka. Nang runa no mga bakakanakan. Saan nang kay? Manjak? Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kaya't mo timatay adagaos. Ha? Paliiwam, dagiti matmatay dito yung lugar tayo. Puro nasisingpal, dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno, dagiti natay dito yung lugar tayo. Adaya, nadamag mo abarumbado anatay. Kawampay, Mike.
Kyle? Iso ano regrigat amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsing pa. Ta mabiit ka matay nukas ta. Insan, anda ni Auntie Dalen. Ang dami, insan. Apay, anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamutay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga anda na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya saki mo, insan? Anda kanser ko kat adan taning tibiyag ko, insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa, kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayam kas ti sakit ti barukong ko. Aw, matyam mo ka madingay naramit ko iti padak ka tao. Ngam no ape na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan, insan. Intaray da ka naman ang di ospital di kasinsin mo, anak ka. Kimaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. So, apay iso ti kasingputan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasingput da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasisingputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasisingput ka iso da mo ti matay. Ha? Iso huston sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakas ti ramid na. Ay na. Ay ran-ran nala siguro Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanya. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakas ti ugali na. Mamartay, sugador, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon na disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Nagbiag mo ilata. Iso, mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni Uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Patpatsam day dyan nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Mapay magaya maninsan mo a Georgia nataw. Ay, ngarudang kal. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi Mike, nagsingpo day dyan nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sa manana pa managnag day tanataw. Nasingpet man ang ginatay. Iso ka. Agpanunot ka, ta nasapa pa tiyamain. Agpalpalo ka. Ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwa kang kal? Baliwang tao galain. Di nga unay agbalin ang nasingpet. Agpakawala ka matay ka na kan. Kita na. Namid adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Hanggang, si bibiyaga lata. Ha? Kita mo may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Hindi ko naggurigor. Pagamuam tanatayan. Nasingpit man ang dayjay. Iso amadit ag singsingpit na to. Agwulwul ka kiday. Ay, maminsan, adam agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit dagiti matay. Patsin na kunak to ka. Iso ano kayat mo, nga umatindog tibiyag mo. Ay tuladan hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag hapi-hapi. Bayam ngay bagada barumbado ta. Tinapatag, umatindog tibiyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Ay, kwa, yung kang makisala nanang. Kadwa niyang kalmanay. Anya? Ay, naikita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga ulitag mau. Ta isungsong na ka iti dakas dayjay. Pagbigya, takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kung apaayang. Italaang day ta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws.
Yung mo amin na kwartam na taw, tapangabakan ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwarta kaon. Adya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya, tain ta mangirwa. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat nga rudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa ikidiag siya. Ha? Pangalantang iti pagsat ta. Adda suke kapag inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato, agring ka, aldawan. Uy, Nato, Apay ayan nanang. aldawan. Apay di ka mapanag trabaho itaya. Naglangan na. Tana sakit ti ulaw. Kung makatulog nga. Ay na, kasano ayakit parbangon na idisimbangpet ka. Napnapanan yu ka ni uncle mo aya. Kaya ko pa'y ti maturog nanang. Panawan da ditoy. Di kan simsimrek iti trabaho manakaw. Kan kanayon kan amarabihan nga agaway. Pasaray mabartag ka pa yan. Kan damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigod? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men, di ka na yun akadwam, iso akaran kan iti ugali na. At darod punto ni Uncle. Apay kaya iyo ay amataya ka dagaws. Saan Apay kumangay. Nokostara. Bay andak iti kaya kong aramiday. Bayan nyo agbali na kabarumba daw. Tano na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya ka dagaws. Nato, agring ka. Nato! Bayan Uncle. Pubangon ka dita, tada papananta. Naparte nga. Diyak makarwal. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananta. Sa dinaw ka. Sumurot ta ka dagiti barkada kay di plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta ka dakwada. Halang. Sumarunod tawang ka. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapan. Ay na, di mo pilitan, no di nakabailan manay. Anya kamatan, kit-kitam amat maturog ta ka anakam, ngam pilitam arumwar. Kinmaysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mau dalin. Pagbali na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kideng, di mo ammo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak kaw. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, Julay. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakusta. Ay, naimbaglangan ta na parte ka, hindi kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan. Dahon makaruan dito pagbaludan. Karanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw. Ay. Takas dati pinilim agasat mau. Bababawi ka simpurot ka na iti kakanuan. Narigrigan gayam ti mabalaw ngam ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatong palbiyag kao. Ay, jak kayat ditaw. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Ang balbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Una na. Nakaamiri sa kaon. Kahit suray, no tinungpal ko, nagitimbagbagan ni Uncle Maneng. Tanda niya ako na isagmak gapo kang kwa, na? Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na kati apo iti mabalin mo apakay sagmakan. Una na. Iswadyak kaya tintang bisyo. Agsubli manan iti trabaho. Agsingsing peta manay. Tinungpal ko nga ron ti karik, apa nagsingsingpet kumanan.
Aklo na kanakulaapan ti panunot ko, ngam na amiris kumatlang ti bidot ko, wano ti naramid ko asaan na nasayaat. Saan gayam at ti panagbalin na barumbado, timang patidog iti biyag, no di ka ti kanayo na panagyaman, kan panagkararag iti Diyos, kan ti panang disiplina iti bagi, kadag iti may papaunag at araon. Alakastan, ti pagayam mo, nato. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat nato. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti drama kan script, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Maya sa napudnoanagan tintay idrama ita. Ngam sakbay na welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama na imbag nga oras yu amin. Sakbay ti amin, hello man pa kini Edith Manantan, Agnes Daus dita Singapore, kani Susan Gudoy. Kasi man ti kunani Kabsat Maya. Dear Manang Biyanang, adamat kapadasa kakayat ko nga ibinglay kan kayat ko amangagan, babaanting kay panangidrama. Nagtrabaho idi ti asawa kiti adayo a lugar, kat bayat ti kaawanan ay barkada ak kadagiti artek, kan lalakiro ako kumare. Aging ganay sungsungak, kat nakaramid akiti basol iti asawa. Ngam kit di nagbabawyak daytaan na aramid ko. Iso ato do pakawanak iti asawa. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Sige na ananang, kuyo gandak manan nga mapaniji balay da Glorio. Kailiw kong di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawyak matanjay naramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo dyan balay na Glorio, Maya. Alam talaga, di na kan kaya. Di mo nipilit ti bagay, mijay asawa, manakaw. Apay nga kasjay mat ni Glorio. Nagbabawi akmatan. Nailaw anak lang idi. Nasulisugak idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga anak nga kaniti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako mamat kanya na. Talaga siguro, wala sakitan. Kapo iti panaglalaki biday, anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige na, mapantayo tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabainak sa nanak ko. Amang ano ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba? Dahil sumati ko yung gamapapanijay. Ha? Parang isaw, titinggin. Wando, patsin na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay wow. Ay, babainak. Si kanti mapano kayat mo. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo ijay. Hindi na ka maawat di asawa. Ipili mo katibagim kuana. Sige na, tatang. Tatalang mat nga agkidawak kanya yung iti pabor. No apay ba't ngamin alag lalaki ka iji ah. Nya ngay, di apitom itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat. Nasulisugak ta ka na yun kami ngamin nga mabuarta kidi. Dagi-jet umat ko kumarek nga sungsung. Ish. Namin ano nga ba na binagbaganda ka. Adi ka makikuyog kadagijay ababay. Tagarangganjang dagijay. Ngam natangkamit ngamin ti ulam. Nya ngay. Gusto ka di matan. Tatang. Hanyon nga isid-sidir dagita tanalpas nga rodan. Tikit di kumapan nakaornos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. Kagpagpakasi ang nga tulungan dak. Hey, ninanang mo tayo ba? Isuti kuyugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo matati kaduak. Takaslahan nga kaya ni nanangay ayon ni Glorio. Barang da kayo ti makay ayaw kanya na. Unuhaan talo tayo nga mapan. Mabainak. Mabainak, Maya. Da kayon timapan iti inam no kayat yaw. No di na ka ngamin kayatin na kabaybayabaw. Di mo ipilit na bagay. Sige matan tatang. Pangasiyo.
Ay, nagsangsangit man ang jay anak talaga. Ngayon pakpakuyog kanyak ng mabainak. Apay no pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uraitan lo tayo amapan makisarita kang ni Gloriow. Inangarod kaya atin. Ipilit na kitibaginan. Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Uwan, ang parang sikat makalukoy kang ni Gloriow na kay. Sika mo ti makisarita kang kuana. Kuyugan da ka. Ay, Pagbigyam jay anak mo. Taka si May. Masasya anak mo kasta ngagsangsangay. uy ngayon. Nag-arami tumang ngamin. Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo kumama, titigundaway na ngagbalbalew. Isungala na lang, nagrupwat kan, takuyugan ta, jay anak ta. Naimba nga oras mo, Gloriow, baraw. Adda kami manayin. Umay kami man. Glorio Barok. Ay, mala, sumrag kayo. No, tigagarayaw kat umay kayo makisarita. Tap nagsinubyan kami kin ni Maya. Ladingita ka, ngam awanin tinamnama. Arami dakmat amin nga kabaalak nga mangpanak na kanya nga nagbabawi akti nagbasulak Glorio. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasim. Noon niya man tinagbasulan ti anak May. Dayjay kit nagbabawyan nan Barok. Kit no may kampay iti may sa agundaway. Pagyamanan May. Ay, pasensya kayong tatang. Ngam narigatin ngay sublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pahay ko kin ni Maya. Ngam no ko na yung agsinubyan kami. Adayo siguro na mapasamak tikasta tatang. Anya ayati kayat mong aramidak Glorio. Ibagam taramidak amin nga kabaalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin ngay subliti amin Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik ko king ka. Ang kuha kabalan nga mapukaw ka kanyak Glorio. Ay hayatan nakaununay. No kasta, talaga nga wanan namnama, Gloriow. Awanin nanang. Pasensya kayon. Glorio, apay no ikampay ti may sagundaway ni Maya. Awan ganas ko nanang. Kay tanya nga rin ti planong mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami dun ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mo't nanang. Uray, pay. Agbasol ka lang no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga road. Numakisina ka kang kwana, di ka mga asawa iti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya. Isuan mo siya tisi ka, tangay agpakpakawan mo di asawam. Apay nornusan yun damin kada kayaw. Apay ti kunam nalakatag may maysa. Nanang. Nariga, tawan kadkadwana kunam sa. Nang runan no kumapsukan. Sana pa nang idawdawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan ka no awanak tom. Kaya si kaswag ti bagik ah. Ay sos, kunamla ti kasta. Tamok at ti pride mo ti rumingring baw kang ka. Mawatak ti rignam. Talino ko nakakangaro di asawam. Ngam panunutem ti masakbayan niyo anak ko. Taula ang madyasawa mamakarami di ti basol. Katangay nagbabawyan na tinagbasulan na. Apay no ikap iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko narigatag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itaypay lang agun unay ti cellphone mo di tarabaw ti lamisaan. Sumbata man, ang mga no, emergency mo na ita. Han nga emergency data? Baka dagi dyan manan artak nga ako kumarik dagitan. Ay, asino aya na ita?
Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Glorio, may. Ha? Ay, yung nga dagos! Hello, Glorio? Apay, awanan planong nga gawid dito'y balay, Maya. Anyat kayat mo asawan? Agawid ka na. Agnag ka nita balay tananan kang tatang mo. Lukas ta, napakawan na kon. Maawat nakman ng Glorio? Wen, ala, agawid kan. Bye. Sige, umaya kon, Glorio! Na, anyat imbaga na anak ka. Ay, nananang, pag-awawid na ako ni Glorio, iji balay na. Agdan na kami manan. Sige, agawid ako na. Ay ka, dagiti nyawid mo akawus mo ngay. Kan dagiti ululas kan pungpungan mo. Di mo nala na ya. Da kayon tunti mga impake kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayo ka ni tatang ta isa runo nang ay umay niya. Bunagan nanto amin. Anya? Salamat nga talaga ta pinakawan na kon Glorio. Maurnos tamat laangan ti amin kanyata. Di ka pa yung nagkampante. Kasan pala 100% ang napakawan ka, Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistahan lagi ti tattaw. Ti panagsinata ti tupikuda. Isotap no agsardeng dan asumanao. Agsinublantan. Ay, kunak no totally nga napakawan na kon Glorio. Di ka mandanagan. Tanya ti ammom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket inot mutla may sublik ti sigud arik naken ka. Ngam, oray basta adalat tarik nam kanyak Glorio. Wen, adda. So di ka madanagan. Glorio, nakaluto akon iti pamigatan ta. Bumangon kay tanta mangantan, tani sumrak ka pa iti trabaho. Sana kasumrak iti trabaho, Maya. Ha? Apay, di off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay, sayang aja trabaho no ag-ikat kan. Ay, maduntilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Di akong naikonsentrate ag trabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo. Nakapay akastuyak. Awanang ganas kong agtrabaho. Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at agtrabaho. Agsapul ka iti trabaho, Maya. Sige nga rod no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Di mo kano anak tad ti agtrab-trabaho lakay. Kajay asawa na ti para balay. Ngay, apay, nagikatin na yung trabaho niya. Uwin kano ka raw. Ay, apay nga yakas jay. Nabaliktad mo ti sitwasyon. Kaya bayam saan mo't mabaling agreklamo dyan anak ta? Dagdadatamot nga impilit na tibagi na kini Glorio. Una, nga misuma tinang paawit kan ni Maya di balay da. Napilitan la siguro day dayag. Nangrula ka ipadlaw mo ni Maya. Kapag patpatayan na launa dyan sa awala. Isuan tumakil mo ati ulo dyan maisan Ay, agbalin sa mo da kaasi jay anak tak iti sidong ti asawa na iti may kadua agundraway. Nagsubsubli pa lang kami. Di na lang arod kayak ideng. Ay, napakawan na sigurong na pinagawid na mo dun iti balay da. Amumlang Tayjay mo kami na Maya. Nonya nakanda. Apay naglalaki ideng. Nyalala, di mo sinirin ti anak ta. Nailawan nga ron bait. Kan nagbabawyan na, tinaramid na. Nasulisog lang, dayjay. Tanay barkada ngamin, kadagiti lalaki raw, barkada na iday. Natangkin tubat ti ulo na. Di na amo ti mabagbagan ideng. Anya nga ita. Dalala, di mo sang kalagip, tinapalabas, tanalpasin dayjay. Ag-move on tayon, lakay. Naggap-gapwam, Glorio. Awan pa naluto, iso nga siya kung tinagluto. Di ka pa nag-inainaw. Iso nga siya kung na tinag-inaw tadtay. Napanak na ki basketball. Masayad mo ta nagluto kin naginaw kan. Dak mabalin tagig gamit ti danom, ta napanuga. Ang mga numapas maki di.
Unay matanan, kas na nga ka na yung tararamidamon. Inal daw nga awang kahit balay. Umununak pa nga makasangpat nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang araw trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y. Nita, nangalaam iti swerte mo akong direklamo, Maya. Ha? Awan ka ba nga amang sirsermon kanya ka? Tas ikati makagapo, no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakin. Ha? Apay, iti siyak tagtrabaho. Adaya nang mukha niya ka reklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kate adda trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao. Tagapumot lang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kastoy ita. Nay, adda ka matlagayam dito'y store, Gloriaw. Nagkapuak iji balayaw. Nakalukat. Simraok, dagijay manok. Agkaiwaran ti rugit da injay. Kanjay lababo yaw. Napumpon no iti sana naugasan na plataw. Kanuray dagitay kalkaldiraw. Saan na nakaluban? Iso kinalubak kitayan. Ururayak dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiliga iti basketball. Ay na, rimwar kay di balayaw. Adi ka man lang nagidalima nagmat. Trabaho ni Maya dayta. Ta iso ti babae nanang. Wana nga mamumat ngagtrabaho di asawam. Mabanog nga sumangpet. Nga misupay lati mga ramit kadagita. Kat ano sa na talaga kasta. Tamadama pa lati panangikaro na iti basol na kanya. Aniya? Kunak man no napakawan maun. Pakawan to ano na ikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay, unay kan aya. Pinagsublim lang aron iti puder mo no kasta mo ilagayam taramidam. Di ka lamasya ni di asawam. Apay, iti siya tagtrabaho. Nasya na ya kanya saan? Taginuliban nak nanang. Inbarbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabaw yan namot dayjay ngay naramid na. Well, saan akas ka rin na malipatak day dyan nanang. Tanakatatak dito'y panunot ko. Ang adilinoto mamasidam Maya. Ay na, nabartak ka manan. Unay matikas tang araramidam mo, Glorio? Ay, di naksermonan na. O di mo kahit di makaramang kanya. Ala, sumrak ka nga ro din. Laglagi pa. Adi ka pulos nakaraman kanyak, edi ginuliban nak, Maya. Ta inlem-lem mga nak, edi. Ha! Iso adi naksersermunan akasta, ta mga numatibab ka. Ha! Glorio. Siguro, malaglagip mo pa ilang kay lalaki mo niya. Uno, agkit-kita kayo pa ilang. Awan kinapudno data. Nabayagan nga pinutad me ti amin kanyami. Oh, imposible ah. Ha! Mo, adda pa ila ti komunikasyon nyo. Lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kung dadya ngay naramit ko idi. Lipatan ta kumanti amin. No kahit mamalipatak tinaramid mo, Maya. Baybayan na kitikait kong aramidan. Di naklapdan, Maya. Di naksitain. Di naksermonan. Nawadam, ha? Nay, apay kasta tilanggam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw na nang... Anya? Ayan na kanungay. Diyak amo ah. Basta ko na nga agawid to kanon o kaya kayat na. Nay, apay nga kasta ti araramidon na. Awan lang aro dun trabaho nan. Kasta pa iti aramid na. Ay, uwan nga rod ah. Ano kumat ngamin nga mabalin nga sitaan. Taag ungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermo na. Anya? Ay, no kasta mo lang. Panawa mo. Ay, haan ah. Kakaiso na nga inawat nakmanan iji balay me. Amok nga maisublin tumatla ang tisigod nga lindangan me kan ni Glorio, nanang. Ika, kasanaw, no kasta ka na yun. Kasi ka lang nagsakripisyo, anak ko. Basta. Mangnam na maak nga agbaliw tumatla ang di asawak, nanang. Maya, adda kadwa kasi mangbait. Ni Olivia, gayem ko. Hello, Manang. Naimbag nga oras mo. Ah, ni,
Sino nga, Olivia? Gayim ko nga rod. Mala, sumrakan Olivia. Maya, mangisagana kay timirindaan mi kin Olivia. Maya, dalos am ti bangir asilid tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya, apa nga maturog itoy? Awan pagturugan na nga sa balik. Agyan dito yun ni Olivia, tagtrabaho jay ili. Pagkabangat ko ma, nga maurasanan, kaasimoy. Anya? Ibagaman tagpaiso kanya, Glorio? Imposible nga gayem mo lang dahil nga babae. Babae samat! No ibagak awan, agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya, no di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat kong aramidan. Kat, anya ti kayat mong asawan, agyan iti balay ti babaem? Kat siyak ti mangbiyag kanya yo? Natural, laglagi pam, apasot pailaang daytoy ti panangikarom iti nagbasulam kanya. Ay, hanan! May baya mo na nga karo-karo. No hanak nga mapakawan, halang. Isunto matlangahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan ito'y. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malaala, husto na nakaw. Di ka nagsagay. Aklunam lagang tigasat mo iti asawam. Dako naman. Ano si Tam kat isidir natin na palabas. Mabalin mo ngay darom idanak ko. Ha, lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarom mo dyan sawang. Hanan. Ta sigurado nga isidir naman ang tinapalabas no kasta taramido. Bye-bye, anyo na. Total, napanak-nakak nga hanak nga napakawan pa lang. Tay di nagsubli aki je balay. Natamnay lang ta kanyak. Hanan nga kasla idi. Ay ka, tara magambo ka nga raw na nakaw. Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyak mo na nga nagbasol kanya na. Nasakita na kiti husto gapo iti naramid ti asawa. Ngam awan karba nga kamasakitan, ta syakkat nga rod ti mo na nagaramid iti basol. Bayat ti panaglabas tal daw inot mutla anak ay liwliwagak, ket naklon kon ti amin. Pimanaw matan da Glorio kan ti babae na, ket jakon ammo no sa dinot ayan da ita. Narigat gayam tagdardarasudos nga garamid iti saan na may parbang. Ket ti adala na adaw ko iti kapadasak, sakbahi nga garamid iti may kaniwas, panunutan pa'y iti mamin ribo adaras. No nasaya at nga tatiibungan na wano saan. Tasaan na may subliti na palabas. Masaya nga nakiti napinta sa linangan mi idi iti asawak, ngam awanan maaramida. Alakastan, pigayam mo, Maya. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Hello gagayam, manipod ka ni Kabsat, daranasan na apod managan, tintay patangatang akapadasan ita. Ngamsakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Shoutout mampay kani Grace Martinez, Criselda Ramirez, kani Mary Joy Dolnuan. Kastimanti ko na ni Kabsat Darna. Dear Manang Biyanang, istrikta ak no may papan iti apo ko. Jak kayat ado nga apo ko. Ti kayat ko kad may salang tagbalin nga apo ko, tadyak kayat tinaariwawa nga ubing. Kat isungag may sa ti anak ko ta talaga may salaang ti kayat ko ngagbalin nga anak. Iso ano mabalin? Kasta kumamat iti apo ko. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Humadanen ti panagpas ngay mo, Lota. Wen nga rod nanang. Ay na, jak mawatan tiriknak. Excited ka madanagan. Talaga kasta. Gagangay ti kasta marikriknam. Kastoy ka di mo tiriknayo idin si kugdak nanang? Ay wala. Gimatangak pa'y iday ti padaw ti panglalaki nga ubing Amin na gamit ti ubeng, aginatang ko panglalaki. Tatiam mo,
lalaki ka iday, agam babae ka ba? Apay, lalaki ti kayat yung anak, nanang. Ayun ko ma, ang babae mo timpas gay ko. May mayat nga min ti lalaki nga anak, para kanyak. Ni nanang mo, kasla saan da ka kay kayat, ta babae ak nga anak da. Kay kayat ka, Luta, napatag ka kanyak. Ta anak ka kit nga ron. Basta, lalaki ko mati kayat ko iday nga anak. Nawat maaramidak, ta babae may tinaipaay ka na kami, iti amam. Amuyo, nanang. Upat ti plano mi nga agasawa nga agbalin nga anak. Ay saan? Ni, saan nga? An-anwam ta upat nga anak. May salaeng ti kayat ko nga agbalain nga pukaw. Apay ngay, kat upat ti kayat mi nga agbalin nga anak. Wano 5 pay kit di. Basta may salaeng ti kayat ko nga pukaw. Diyak kayat ti adaw nga pukaw. Di ito ngaran ti kayat kaw. No kayat yu anasaya at kayo kanyak, Lota. Apay ngay ani nanang ti mangedeng iti dayta. Kadata mo tagasawa lota. Numano ti kayat tangagbaling nga anak. Awan ko man ati pakibyangan ni nanang. Wan nga roda. Ang amamumot kang ugali ni nanang. Naturay. Di na kaya ti matubtub ngar. Ay, apay kanungay ati na kayat ti ado nga apo ko bakit? Diya ka mo ah. Diya kundi namag. Tanalpay ti abaga kitag sarsarita kami, Dino. Kayat yaw amaamuan. Nuapayajak kayat ti adaw nga pukaw. Dinaw, Lota. Apay ayan, nanang. Apay ka din nanang. Jak kayat tinangalaw nga ubeng. Jak kayat ti agan anawa iti nawubulwol nga ubeng. Ken kang runaan ti amin. Jak kayat nga agrigat danto. Ha? Apay, aday pa kanyaw kadagiti anak yaw. Maipaayo amin nakasapulan da. Saan kayo mo abanam? Ken pa-extra kalaang mat iti trabaho, Dinaw. Apay, negosyante kaya? Milyonaryo kaya? Nakarit ka nga kundi putot iti adaw. Ay, nanang. Nang, addan tupay pada marigrigat kat dandan isa nga dosena ti anak da. Isuda dagita. Di utuladon ida. Isu nga rod may saka nga anak mi ken ni tatang mo, Lota. Tadyak kaya ti adaw nga anak. Isu husto ti may sangagbalin nga anak yo. Lumabalbalin pa'y kit di akito, ray di kayo naganak. Agaman niya ngay, masikog kamutan. Isu di yun tunayunan dayta no maipas ngay muntaw, Lota. Unay matikas tangaramid mon, darna bakit? Apay, aya apakibiyangam, pati ti panagsikog di anak ta. Dakkel ti biyang ko kadakwada, taadada iti pudirta. Data ti magpakpakan kadakwada. Ti pensyon ta ti pagtataudan ti lamlamutin da. Anyan ti kasta panagsasaom bakit? Amumit nga awan permanente a trabaho di manugang ta. Kasla iboy-boy-boy mon ti maitultulong mo kadakwada no kasta. Isu nga rod at tipidun da ti panaganap da. Ta, awan na talga da trabaho da. Hoston, tamay sanga anak. Sapay upat, 105 ti plano mi nga agbalin nga anak, tatang. Ngamkas jay mati bagbaga ni nanang. Paritan da kami mat nga aganak iti adu. Ay, dakman amoy ti dayjay nga inam. Sa bali, ti prinsipyo na. Pudno aya may salaang ti plano yu idi nga anak ka ni nanang, tatang. Isula ang takin plano iti dayta. Tanusyak, 5 wano 6 kumati kayat ko iti nga anak. Saan na kayat ti inam? Isungawan kabsat mo. Takas jay inam anak ko. Ay, una yun ni nanang. Nagrabaw ti rason na. Gaputa di na kayat nga da na ariwawa dito'y balay nga ubing. Paritan na kun nga agsikog iti adaw. Bakit? Inakagtrabaho. Mabati kan dito'y balay. Ay, una yun ti kasta nga itsuram andrang. Adapay atiw mo at teenager. Na, Kasta mo ti pantalong dagiti agtutubaw. ekit uray tabagbagay ko matbakay. Saan mo abagay?
silang akitaan. Sukatam data. Apay ayakas lang, papaubing ka, si ka Andreng. Kat, apay dakas aya. Proud kakit di ko taubing tilang hato'y asawam. Kate, ubing tilangam Kate. Siyat nga asawam, bakbakitanan. Ibagadan tumanan, nga inaunaak, ngamsikan. Kat, agpaubing kamot ano kayat mo bakit? Awang mo dakas na. Nay, dakita katiin into na rukon. Anyat mabalintayaw no talaga nga agkuribot-buton ti kuday. Sige, mapana kong tanay, aldaway. Nagsapa ka man din na rumwar. Apay, nabaliwan ti oras ti entrada yo iti trabahom. May mayat ki masapa, tapno sa anak ama traffic. Nay, sa paum ti agawid intun maluma. Ang banggan lumala daw ka manan. Masansanon ti kasta nga aramid mo. Kasla da pagdagdagasam. Awan mo't si kaki di mo bakit? Saan man natila pang panunutan? Sige, mapana ko. Lota bakit? At damadlaw mo kinitatang. Anyat kaya't masawan lakay. Kasla umubing. Ha? Ubing wano agpapaubing. Wait, parehas na lang mo't Kanayon pa yun anak ka herdo. Kanda giti kawas na. Kawas mo ti teenager dagitay. Ay wen, nadlaw kumutday talakay. Kan uray tay bag na ama pa nagtrabaho. Saanan atay pasiking ti usbusarin na. Nakabadi bagmutten. Uli nga ron. Gumugwa po ni tatang Kunadamot ano gumugwapo ti asawa ka, nalaing ka nung agasikaso ti asawa na. Sa bagay, talaga anak si kaso ni nanang kinitatan. At lalay istrikto na nung naduma. Apayakas to'y laeng ti itod mo aswildom, Andreng. Ayan ti daduma. Imbang kukun bakit? Anya? Dala, ingka nga ro nagpalisan. Tamangan tayo numadamdama. Agsubliak ija ilay, tadama pang kugatangan. Nalipatak gamay. Kasapulak no biga dayjay ti trabaho. Kanwaya malpasyo ti kontrata yu abalay. Ijakam mo bakit? Sige, tagdi ko sakbet. Tani, agat ling utak. Tapno mapreskwan man ti bagay. No. Ay, anya matalinuto yung ama si nanang. Nagbangsimot. Anya nagbangsay. Kat nakabangbang luntupay. Ay, aguray ka. Aginaw ka kadimanin, Lota. Ha? Ay, Aginaw ka manayin, kuna! kwa. Uwang nga rod nanang. Ay, una yan. Awan pailat makatawan ti anak yaw, aginaw ka manan. 11 months na pailaan. Jack mo ngamin nagbinula nun. Jack mo tamo nanang. Dimot ko na kamay salaang ti anak yaw. Apay ngay aninayunan yaw. Nanang. Ipadlaw yu latikin na. Ay na, mangibabain kayaw. Awan pa'y makatawan ti anak yaw, nagsikog ka manain. Kanya nga rod ngay, ang daditan. Ay na, mais-estresak ka na kayaw. Natangkan ti ulo yaw. Apay, baknang kayo aya. Nakarit kayo akong di anak iti adaw. Kat saan kayo mutabaknang? Kanariwawa ti adaw nga anak. Maistresak! Umay ka man si Kadino. Apay ka din nanang. Wampay la makatawan ti anak yaw. Ngam sini ko gamanin jay anak ko. Ha? Nanang. Unay mo day tangaramid John. Ipadlaw yu lati. Hay na! Makasauak manan no kastulaan. Inton makaanak ni Lota. Agsina kayon taon iti pagidaan. Ha? Kasya mo't ti anak ko Dinaw. Pagsasaron wamot apagsikugunay. Kimutong payan. Gapo iti kasisikog na. Saan mat nanang? Kasjay ti sigo ta pambagina. Di ka nagrasaw. Awang kiediti dengdengken yu Imbagak lang nga rodon may salaang ti anak yaw. Ngam pinasarunwan nyo mo adagaws. Di kay agpampanunot.
Bye-bye am no manot ti kayat dangagbaling anak. Dore aganak dayti sa nga pulaw. Awan mabalin mo. Tasaan mo asika timang biyag kadakwada. Anya saan? Kapasaray mas short ti kwartada. Pasaray umutang da kanya. Ket uray ta anak mo may. Di mo kitulungan ay. Hay! Masurunak! Diyak kayat ti adaw nga ubeng. Nagariwawa! Diyay tupay may maysa kang apukuta. Kat marengrengak no agsangay. Kay tanto laki di 2, wenno talon, wenno 5. Ngala, bye-bye amon. Saanin ang mabalin nga ibabawi. Masikong ngarudan. Anya maramidam nga eh. Kita mantikas ta alangam, luta. Nagkutungkan. Kas kalapimpiman. Sikukan tumot asikaw. Kastoy talaga ti panaginaw ko, nanang. Aglaladot ka kanayon. Kanawan ganas ko amangan, isa ako mutungak. Ngam namalpas ti inaw ko, mayat tumanan. Sinam sanjay asawam luta. Ha? Tapay mo ngay? Wala, tadi nakapay kasyan. Sinikugan na kamanay. Gagangay na ah. Agasawa kami nga rod. Kan kurang ti may isang anak mi. Kurang pa ti 2 ah. Uray upat ko mawan no 5, mayatan. Ay na! Talaga di kang pampanunot, Lota! An-anwam ay ti ado nga anak, ah? Naragsak ti ado ti anak na nanang. Naragsa! No! Bak nang kayo. Kan, numapadakilyo ida na sayaat. Ngam no saan ngay? Kita man dagitay anak ti kasinsin mo. Inagdan ti anak na. Ngam! Pasig damot. Wal-wal! Sadot da pa'y nga giskwela. Ay, di da kami ipada kadakwada ah. Sa bali kami matiti asawak nanang. Darasudos kayo kidi nga gasawa. Di yo mo ti agplanaw iti pamilya. Nanyat ko nam. Lumasintan iti pagnaidan bakit? Anya? Maringring kaming kininanang. Inaldaw sumanaw. Kagura na ti maadan iti ado nga po ko. Manmanumat ti kasta. Nagiti nagdumalula, maragsakan da. No ado ti apo ko da. Kumninanang kagura na. Ay, uwan nga rod ah. Pagyanan tayo nga rodang ngay no pamanaw tayo dito yung balay. Makipagnadlapay lay di balay may. Tapumanaw ka nung takabagis ko. Taumakarda ni ti kabarbaro a balay da. Ay, kasta aya. Naimbag pa di kabsat mo, adan bukod da abalay. Kat dumtang tumad lay takatatayo ha. Basta gurnong ta bakit? Sa bagay, patsa ka makaurnong tata na imped ka. Saan ka agastador? Kan kang runaan ti amin, awan bisyum, lakay. Wana bakit? At least di balay. Maramit ta ti kay kata. Kanura ganak tayo ti sangapulo. Awan makibibiyang katata. Sige nga rod, sikat ti makaam mo, Dino. Apaya pumanaw kayo. Sinintiryaw, ti maibagbaga kada kayo. Kat pagsayaatan nyo mo ti ibagbaga. Pumanaw nga may nantikabsat ni Dino iji balay da, iso sumublat kami nanang. Tapno da kano kadwan ni abalayan nyo ijay, tamo yung mataman nagsaksakit ni nanang. Amaw kapag pambaryo laeng hinday ta. Ang mala, makamu kayo. Basta siya, pagsayaatan nyo ti ibagbaga. Kat no sakitan, tinakam yun na kita maibagbaga kada kayo, makamu kayo. Pumanaw kayo, no kasta, ti kayat yun. Anya ka muting Andreng. Amom nga awan kadwak dito'y balay. Nga maladaw ka pa'y laang mo't nga agaway. Nagapwa manan aya. Naitagasak ijay balay na kumparet. Tay nayaban na. Nagis-istorya kami biit. Mabut-butungak dito'y balay no marabyan ka. Amumot nga awanan dalota dito'y balay. Basol mo lang nga. No, pa pimbanaw da. Kapuiti kinalaing mo asumaw. Man nakibiyang ka nga beg. Iso pinanawan datan. Ha! Nagaduman nga'y pagpagamot. Ingkakat agpunlusan tamang rabiitan. Di, abay. Di ka pa'y nangan aya. Rabiin. Saan ta inururay ka nga raw. Nanganak ko na ije balay da kumparet. Mangan kan. Tapno di ka agul sir. Di ka pa'y lang amin nangan itay.
No kasta, masikog manen ni Lota, abalayan. Ay wow, nabalayan. May ikapaton dayjay nga anak da. Ay, talaga suker na gijay nga gasawa. Di dalag ba ay? Anak da nga anak, katsan damot abak nang. 5 ti kayat dangagbalin nga nakabalayan. Inampay ki di ka no kuma. Naa, para makitaan no mabiyag da dagiti anak da. Kung nakadakwada at tuladan da kami kanila kay ko. Amay salaang tinagbalin nga anak may. Iso asaan kami anarigatan anang padakkel kinilota. Kain, awan pa'y ti sakit ti ulaw ana ariwawa nga ubay. Ay, natipid kayo iti anak amaray. Da kami ke 8 dagiti anak may. Ay, da kayo nga ro titimawidan jay anak mo abalayan. Abagan kit di pa'y no pupwersaan na jay anak kaw, tapnag sikaw. Ay, naisaan mo't tanagayatan damot ado aday ja balayan. Ken talaga nagtulagan da numanutag balin nga anak da. Ha? Jakla mo abalayan. Nagbit kayo mo ta nagpasyari jay balay dananang, bakit? Ay, inyawid ko nagiti anak ta. Tawan aanusan ni nanang kadagiti apo ko na. Anya? Apay ya? Marangrang ka no. Bugbog kawan na pa'y kaida Imbis nga iliwan na, saan taong ungtan naman? Pasaray layatan na pa'y. Anya? Iso nga inyawid kung dagiti anak ta. Sino ay ati tataulan ti asaw? Makarengreg. Hey! Salakay! Tao po! Ah, Umay ka naman! nay. Sino dagita? Apay, anyat masapul yaw. Naimbag na oras yun, anak! Umay kami man? Ada na patag nga ibagami. Malaala. Dumanon kayaw. Nakaumay kami, nana. Tanaamuan mi, ada kayo ti asawa ni Tata Andring. Tati amumi nga min ket balaw. Ha? Nagkuna abalaw. Iswamis mo, nana. Imbaga na iti anak ko amay sa nabalo. Iswa tinutupan mo ti anak ko. Ha? Anyat kayat yaw asawain. Kwa nga min, nana. Di kay kumamakmaklaat ngam inaram ti asawam ti anak ko. Kat tinutupan mo ti anak ko. Ta naawis kadagiti ado regalo na kenkwana. Anya? Kat tidakas na. 17 pay latitawon ti anak mi. Anya? Ay ti awanan bain alaklakayan. Urayan mi sumangpet ti asawam. Ta agsasarita tayo nana. Ngamin, plano mi nga idarum ti asawam. Ta inaram na ti anak mi nga uray 17 na paylaeng. Anya? Yawanan ka itibain alaklakayan. Hindi mo karamutan ti mga mga. Nagatintog pa mo nagkita ko kaw. Isumutla ka na yun ka marabian na sumangpet. Kanisumot labim masetin intriga maswildom kadiyak. Kaya madababay. Katkasla apo kumpay ti pinilim ababa. Yan! Ang talnaga Ay! Kahantay mo itinasayaan. Datoy! Di yung kaya ti maidarum tata. Umanugot kayo ti kondisyon mi. Anya na itadeng. Anya kondisyon ngay dayta. Masikog namin ti anak mi nana. Anya! Kat no maipas ngay na. Ituloy ko mati anak ko ti agiskwela. Ta siya, agsubliak man na ni abroad. Single mamak ngamin. Isungag may saak amang isaksakad iti anak ko. Sine ko gampay gayam ti babae! Anay ka, tibok ko. Di mo ipungot. Agpili kayo, tata. Maidarum kayo, wenno alaan nyo ti putot yo iti anak ko. Awan ngamin ti mga sikaso, iti ipas ngay nanto nga ubeng. Sige. Alar to adeng.
Ulit nagtagkid daw ti pamakawan ka na ngayaw. Kapoy tinaramid ko itanak yaw. Nasakit tinangkam ko itinapasamak. Ngaman niya nga rod. At daditan, kahit siyak ngay, di kakid daw iti pamakawan kanyak. Loka! Aday ko. Sorry, mate. Bakit? Sorry. Ala kayo! Nag-aramid kayo, tatang! Wanyarog. Nailaw anak ko. Ay, isumatla pang bagets dagiti kawasyo Eh. Tada magayam ubi nga sabsabungan nyo. Ay, agyaman kayo atas anda kayo nga indarom. Wanyarog anak ko. Isunalaing ta. Ala, ito ka no ti ipas ngay nilili. Ala, tungpalan nyo latan ti kayat da mapasamak. Tapno saan kayo ang maibalod, tatang? Daran na bakit? Mapanak ka no iti ospital. Tanagan akin ni Lili. Maban ka lang! Pagkawanan ka din bakit? Sorry talaga. Nailaw anak. Promise. Saanan ang maulit dayjay. Apaya naramid mo ti kastoy kanyak, Andre. Anda kamin bakit? Ha? Nay, apay ngay adwa mo na kita ubam nga ubay. Wala, tadyak mo ni namnama asingin gayam ti ipas ngay ni Lili. Anya! Wan bakit? Iso adwa ti aw-awirin ta nga ubeng. Tulukan na kawan. Tsaka ba ilang awirin asisa na gitaw. Marigata nak. Sapay ang trabaho akpay bakit? Anya! Awan na ramidak no di tinangaklon iti amin. Nasakit para kanya kas may nga asawa ti inaramid da asawak. Ngam pinilit ko ngay naklon kan pinakawan. Siyak nga rod tinangaw awer kadagiti ubing. Ngam iti panaglabas ti aldaw na addaan iti sakit ti may sasingin kat pimusay. Iso atilangan may nga ubing tada iti pudermi. Imbilang kumaten nga anak, tanya ngay kat awan mat ammo no basul ti ubing iti napasamak. No maminsan makonkonsensya akpay kitdi. Gapo iti pananguy-uyaw ko iti anak ko kan ti asawa na. Gapo iti kinaado ti anak da. Tadyak ni namnama ti inaramid ti asawak. Iso ang mababainak kadakwada. Alakastan, tugayam mo, darna. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day ta kapadasan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tag ngina iti tunggal maysa. Hello, ati manan tigayam yo Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kaya ti original nga kindrama iti biyag ti tao a drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Loisa, saan napod na nagan, tintay idrama. Ngam sakbay na makablawa mampay amin a Rimando family, from Bless Rimando iti Benguet. Respicio family, from Sandra Aleria. Ken Esther Draculan from Pilar Abra. Kastimanti ko na ni Kabsat Loisa. Dear manang biyanang, kapada sakit ibalasa nga ti padramakan ka. Sana pa nagpalastog ngam napintasak mat. Iso nalaang tanapili akitagbalin anobyo. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Loisa anak ka. Apayakas lanal pa iti abaga ni Larry Apimanaw. Awan pa'y sa nga pulo a minutos na dito'y balay. Nagpakadamot na dagos. Pinaay mo ka di manang. Namin adun nga daras nga pinaay ko nanang. Ngam pumanasyar matlag ta ito'y balay. Kunak pa yan nga agbirok iti sa balay, taadan kayan ayat ko. Ngam awan sa ti kaayan ayat mo. Kunak lang day dyan nanang. Tapno agtalnan. Diyak ngamin talaga kurso na dadadya nga lari. Ngam napuskol matlatatero pa na nga kundi pa siya. Ay na, saan kumamata kasta anak ko? Tanay nagsingpot abaro ni Larry. Nagado ti talon kandingon na.
Ay, anwak ngay data nga talon. Kan maysa. Ay, awan kanya na jay berbero kak iti maysa nga lalaki. Anya ngamin aya, ti berbero kam iti may sa alalaki. May katlon ni Lari kadagiti agdatdaton ken kaapinaay mo. Basta awan riknak para kanya na. Iso nga may mayat no ibawing nan iti sa bali data nga ayat na kanya. Insana. Ni, si kamat gayam insan Loisa. Nakapasyar ka man. Itaman pa'y nga imalatiw ka dito'y balik at sumipngutan. Ay, pastra kanak man pala ang insana. Malan, sumra ka ah. Ni, apay kasla aday lumlum mga insan. Ay, saan lang akasla? Talagang adda insan. Ah, asino? Nilari. Apay ngay. Kano nagsingput tupay ni Larry. Kan nagagat. Anya ngamin ayati di mo pangayatan kan kuana. Ay, no siyak laang tarman na. Sigurado asong bata kadagos. Nagwapong tupay. Para kanya ma, ngam siya kathan nga kasjay ti gwapo. Naglitam topay. Gagangay na laang mat nababad mat nga rod iti init. Tinapatag nagagat. Sigurado asaan to nga agbisin ti agbalin a pamilya na. Nagasat ket di no asinon tuman bilang ti maasawa na insan. Di pa'y lakat nga rod sa kati araman na. Ay, no arman nakday jay, aklo nag-adagos insan. Si kamot ti masabat ko lari. Nagkapukan sa mo di tabalay da insan ko Loisa. At dapay imot mo anatan. Di na kong sinangot kasinsin mo. Di na pa inawat to isagot ko kumakimkwana anatang. Ay, nagsayang man. Sapay nagngina ti magatang anatang ita. No kayat mo, alao mo. Sayang mo't maawan ti mangala. Ay, kayat ko ano itad mo lari. Taadda si daan mi kininanang ko no rabi eh. Imbag pa'y kan kanikol, ta nagsimpot ka. Ngam ni kasinsin mo, nagpintas nagpaisaw, ng suplada mo. Kat, siyak ngay lari, sa anak ka di napintas. Ha? Haman, napintas ka mat, Nicole. Ay na lari, ado pa iti babae dita. Saan mo ko mga itulok amay may salaang ababa iti pagtaytayakan ti lubong mo. Ado pa iti may karikan ka. Basta iwaras mo ti panagkitam iti aglawlaw mo. Nicole, Ala, panawan kan lari. Tada pa'y papanak. Agyamanak dito'y natin nga intad mo Insan, nagwapo man dyan lalaki nga nakita kay sangot istor ni Nana Marta. Ha? Asino nga'y day ang lalaki insan? Jack amo ngam, panagkunak. Tadtala nga na isarong na dyan ito'y lugar tayo. Tadtala nga min nga nakita. Kat, Ay na insan, nasarakak sa matang ti lalaki nga para kanyak. kano di mon sapay ammo ultimo nagan na. Kat makiamam mo akto Am mo mat ngamin nga umuna asak bay nga agpaarom ka insan. Wen ka di insan. Ngam panagkunak at damat panaggusto na kanyak dayjay. Sa bali nga min ti panagkit-kita na kanyak. Tanagpinarang kami. Ay na insan, lapdam tarik nam. Nagwapo ngamin. Talaga nga rod nga awan namnaman ni Larry kan ka insan. Nabaybayagan nga awan naman na kanyak dayjay. Isumat ngamin tinakulit nga agsarsarong kar. Anya, ala kat agtanang ka nga rod insan. Di kag dardarasudos. Nang runa no di mo pa'y unay am mo ti lalaki akayat mo at pagpaaraman. Agdamanan ijay sangot ti istor jay nakita ko nga lalaki di namin sa nakalman. Sapay la kumata maamwa kon tinagan na. Ay, asidagak man. Mapanak man agin gagatang. Tapno adagundaway ko nga makaasidag kanya na. Aday ta, ada ako nito'y sangot ti istor. Hanak samat nga nadlaw. Ay, agin uuyakak. Hay, ading. Hello. Adagayam na pinta sa balasang diti probinsya. Sanak sa nagbidto. Hindi yung umay ko diti lugar da ikit ko. Ha? Oh. Ni, ubiyang matiro pa na. Ngamlakay matibusis na. Le, naisarimadang kamatang, ading. Eh, kwa, mas dawak ngamin. Han ka pa'y mat nga lakay.
Nga mapay nga lakay ti busis mo? Kasta talaga. No adda matured a rupa. Adda matured a boses. Ay, aya. Adagayam kasta. Ado ading. Pulimi nga menti matured ti boses na. Tauray dagiti kakabsat ko. Kastoy matlang ti boses da. Napaspas-pas nga agmature ti boses may ngam ti rupa me. Ay, kasta aya. Iso adigan mas daaw. Ingum ubingak pa'y. Nasurukla 30 titawan ko. Kasta gayam. Si Kangay. Manutawan mo. Ay, 25 ko. Oh, kasmatkin ka Medyo mature ti boses mo. Ngam titawan kin rupam ading. Aya. Han ko nga madlaw data. Saan man. Talaga abak-bakit ti boses mo ngam titawan mo. Iswa agpada talag. Ha? Ngam saan man aday tabos boses ti pagsaritaan da ading. Anyat nagan mo. Loisa Manong, si Kangay. Siyakmat ni Renzo. Amom, Loisa. Nagpintas ka man. Uy, bulbula anak, samat Manong. Saan mo't ading pudno ti bagbaga. Taga-sudadak gayam. Ket italaeng anad da anak iti kundaway. Anak kapasyar dito'y probinsya. Ket nagasatak. Taad da na amok abalasang akaskin ka ading ko. Nabalasang ka pa'y ading When 102% nga balasa nga Manong. Ay, pag-iyanam ngay. Ada abangak a kwarto jay cruising. Agbakasyonak pa'y lang. Takayat ko ti ag-relax dito'y probinsya. Kasta gayam. No ikan nakitigong daway. Kaya't ka kumaapasyaran iji balay yun numabalain. Akad, Renzo. Welcome kay Jibalay me anytime. Wow! Dagitaman. Agyaman ak, Loisa. Loisa, adag tuk-tuk-tuk. Adda ka dinamnama asa nga ilimita anak ka. Ay, ni Renzo siguro datan. Ay, sige talo katakteri daw nanang. Asino Arenzo? Diyan ka barbaro nga sutur ko. Naimbag nga oras mo, ading Loisa. Ay, si kamanan. Anya ka matanlari. Namin ano nga imbagak nga hankan nga muma ito'y balay. Awan matlang ti manam-namam kanyak. Dagulit ka mat nga. Basta kan nak kumapay ading ko. Kan awatom ko mato'y sagot ko kan ka. Kapros anatang. Naggapoy jabang kagmi. Manjak, yawid mo no kayat mo. Ibaga man anya ti kayat mo, ibaga tapumanaw kan. Talaga ka ding awan namnamak kan ka, Loisa. Awan nga rod nga talaga. Di matimbaga kay di nga hangka nga umumay ito'y balayan. Nagkatala nga ro. No isuti ko na maading ko. Awan maaramidak. Kasapay la ko mga rod Tanaragsak ka no asino man bilang tinagasat ang mapilim. Uwen, tanakita kon. Isu nga si Kalare, mangbiro ka matan iti sa baling armam. Mukasta, mauding arudan da ito yung isa sa rungkar ko ken ka. Ading ko Aloysa. Katwan anyang harod ngay. Loisa, asino daytay lalaki ang nasabat ko ang nagkapo dito'y balay? Ay, isu day dyan ni Renzo, nanang. Isumot la barumanan arupa ati makita. Jak pa'y kit di makita na imbag ti rupa na tabarbasan mo nga main. Bagbagay nan tupay, kasla nga asit na day jay barbasnan. Ngam nagalas akitaan anak ko. Jak unay mamatmatan tilangan na. Tadanda ni puro barbas ti makita iti rupa na. No siyak, amok nga gwapo day jay. Makitak mango jay rupa na. Agdat-daton kadikan kaday jay. Owan nanang. Iti kasta ajar mo. Madlaw nga damot pa naggustom iti day jay alalaki. Uray damo na payla ti imay dito'y balay. Awan mat siguro ti dakas na. Balasa nga akmat, kan baro mat iso na. Ay na anak
Ko, di ka kumaagdardara sutos. Amom pa'y nga umuna, no anya ti kinatao na day dya lalaki. Nang runa kat itatayo la ang makita dito'y lugar tayo day dya Renzo. Masiguradom nga raw, abaraw. Kat isumate ko nana. Ay naloy sa anak ko aya. Saan lang kumaaday tarik nam ti surutom. Dumngag ka kumamot kanyak Iti kasta awan to ti pagbabawyam. Taga ano aya day jay? Basta ko na namat nga taga syudad. Imay kanula ang nagbakasyon ta na umaiyay syudad. Kaya't na ti agrelax ito'y probinsya, nanang. Ay, kahit kita umarod agandad ka. Amon pa'y anaimbag ti ugali kan kinatao na. Nupod numo labaraw, anak ko. O anya, insan. Di matpudno di ako nagwapo ni Renzo, di ba? Tay inyam amom idikalman, insan. Wan, ngam nagpuskol mo ti barbas na. Uray kumamot no bukisan na basit, tano nalawag ang makita ti rupa na. Bagbagay nanto pa'y. Uray di na puskol nga iming na. Kayo-kayat ko nga kitaan. Kastagayam ti kayat mo, insan. Napuskol nga iming. Kayat ko nga rod. Basta nataar Tauray na puskol ti iming kan barbas na nohan nga gwapo, ha? Kasla ka pre, ti itsura na, no kasjay. Uraw-awan. Katala no iso ti pakaragsakam. Anya nga rod ngay. Aywan, loy sa insan. Adda ko maipudnukon ka. Anya data insan? Agdat-daton ngamin nilari kanya. Di mayat! Nga, may na, apay pala nga ibagam kanyak ngay. Nulakit dita kayat mo, sungbata mon. Tasong batak matan ni Renzo. Kat, no kayat yun, di ag double wedding tayo. Sinong batam ka din ni Renzo, insan? Saan pa'y nga rod? Ngam, hangko nga pabayagan nan. No agdaton manan. Uwan nga dagos ti sungbat ko. Amom pa'y mat-anaimbag ti kinatao na insan. Katama amok matan. Pati ugali na amokon. Very good nga perme. Hanakon nga kon di pakipot. Tanong ay mataktakan kat agbirok iti sabale. Huh? Nupod nung ay ayaten na ka. Apay ko mga agbirok iti sabali. Rumbang laang nga urayan na ka. Anusan na ti aguray? Basta. Kaya't ko nasumbatan ni Renzo. Kamaudyanan na. Inaklon-nak mo't lang, Loisa. Napalalo ti ragsak ko. Ni Renzo, inarakop na matanan. Katagayan ayat tamutan saan. Uwan ngam, baka makita na taninanang ko. Adalang itakusin na da diyang agsipsipot. Bayamanon niya ti bagana. Tinapatagdatan. Renzo. Kaano ngay arumarta? Kanayon lang na di balayo ti pagkitkitaan ta. Di ka pa'y masulo ka. Kanayon lang agsipsipo ni nanang mo. Unay datan. Sige, bayam. Tano dati wayak. I-chat ka. Tag kay tata itiruar. Wala. Sige, namnamahag day ta. Loisa, mahal. Insan! Naragsan ka ita insan. Siguro inaklon mo ni Renzo. Wen podno data nga imbagam. Da kamin. Ay na, talaga di mon pinabayag ti panagdaton na insan. Kaya't kumat nga rod. Apay-pay lang nga pabayagak ngay. Ket good luck nga rod Sapay lang umatag na nayon ti kinaragsakyo kini Renzo insan. Katsi ka ngay. Inaklon mo nila re. Saan pa'y insan? Ni, kunak man no agdadaton kanyam. Wen, ngam kunakkan ko na at tingitingan na pa'y anaimbag tirik na. Ta mga nupanakip butas naklaang. Ta siyempre, napaaykat nga rod kan ka iti insan. Nungay si kapay laang tilab na. Haan mat siguron. Naupayan da dya kanyak. Takan ka na yun ko idi nga pabpabainan. Iso nga si kanti lab na dayjay. Nay, nakapulis ka mo, Loisa, anak ko. Di mo ko naan, arumbar ka manon. Agkita kami man ka ni Renzo, nanang. Apayan, manipod inaklon mo day chay Renzo. Diyak matan makita ti ang niniwan na dito'y balay. Di mat umay dito yan, anak ko. Kas ano, mabain kada kayo.
Datamat nga may nagsipsip puter aramidan nyo. Jak ngamin kayat tigalad da Renzo. Nagatap dagiti mata na, di na maipureng dagiti mata na kanya. Ni, apay aya nga kayat yung nga makipinarang kanya na. Type yung mataya. Ay sus nagloko kan. Anya type nga ibagbagamot. Di mo aya maawatan ti kayat ko asawan. Kasla ilumlumeng na ti rupa na. Mabain lang mata. Awan to pa'y babain na. Amo na nga daak laang iti asidagyo. Kundi arakop kit din kan ka. Sa dinong iti pangananta, Renzo. Makaamo ka nagpili, mahal. Pasensya mo na. Sanay, nalipatak mo tayo walit ko. Ha? Bayanan pa'y lang, mahal. Ta isin kuntukin katibayad ko. Sige nga ron. Apay nga kastatit suram nga rin mo iti dagus mo ngay. Hanmat nga nadarang ti init. Nakamas ka. Naka-shades ka kan nakabunite ka pa'y. No saan ka siguro nga imo na ngay masidag kanyak tadtay. Han ka nga nalasin. Day talang matmurdong ti barbas kan iming mon ti makit kita. Iparwar mo atap no makita. Ay, saan mo adagita tikit kita, Luisa? Agsapul takit din iti pangananta. Renzo, nailawan tamatan. Kunam nga manganta. Ngam hamumatimbang nga dagayang balak mo nga ag-check-in ta. Di ka kadiagdanag. Tasak ti makaamuking ka. Ngam niya, si kapay lang ti makaamu iti bayad ti check-in ta. Bayadan kanto. Anya? Wan ko na amon. Amon ngawan na itugot ko nga kwarta. Sa kundi awis ka nga ag-check-in, siyak matgayam ta agbayad. Bayadak tumaglaang ko nakmag. Nagkulit ka na ya. Renzo, ungtan naklakit din ni nanang ko no maamuan na dato eh. Alyapay ko pati maramidan na nga ikinalpasag. No kaya't na nga ikasar ka, di ikasar ka. Agpapay sa Renzo? Wan, itaan yaman nga oras akayat na. Insan, inaklon ko ni Larry. Da kami. Talaga, insan? Ay, kat mayata. Katno kas ano, mabalin tayo nga igidan ti kasar tayo. Kwa insan, katungtungag pa'y laang ni Larry no anya ti makunana. Nasken amang ngagakmat ti side na, sakbayak nga agdesisyon. Diyak kayat abukudan ti agdesisyon iti dayta. Ay, talaga mata insan. Insan, kasya talaga. Nasken nga irespeto ti desisyon ti tunggal maysa. Aywan, kumusta kayon kin ni Renzo? Ay, ayos lang bat insan. Oh, kasla saan kamot anaragsak insan? Adala ang ngamin ugali na nga hangko nga kursunada no daduma. Ket, agbabawi kan? Hanmat kay de. Masikugak matsan. Anya, ket, masapol nga rod amaya pura at ipanagkasaryosak bay amalasin ti sikug mo. Wan nga rod insan, ibagak to data ka ni Renzo. Ala, ang mga noong tanak ni auntie numaamuan na dayta. Masikog magkaya mo ti anak ko, Barok. Anyat ko inyo ngay. Agkasar kayon Wana na. Ngamay sa laababoy ti maikarik Taong pa'y ngamin urnong ko. Anya, Diyak maikari ti bongga kasar nana. ala sana balen. Tinapatag agkasar kayon. Kasanot kadakkel ti baboy aya. 4 months na pa'y lang nana. Utang ngamin na jay. Mabay nagmangumutang idado. Tamang ano diyak mabayaran. Ha? Bayanak tumot lang. Nuad na maurnong aparwad may no kasar may. Anya? No kasta, agkasar kayon iti mabiit iti nobyong insan? Wan insan ngam may sala ang nga 4 months old nga baboy ti saga nami. Sana balen tinapatag malpas ti kasaryo. Ayun, agkasar kami matan kin ni Larry. Aya, kaano ngay? Sumaruno kami kada kayo insan. Kuyugan nakmad nga mang asikaso iti masungad nga kasarta Renzo.
Ado pati masapul nga maisagana, kan magatang. Si kapay laeng, tani, masaduta karumwar. Kastam lata nga kanayunan, hangkang arumrumwaran, nakapupok ka lang ito'y balayan. Alah, di kan sumana o. Mapan ka, taglaba aklaeng. Umadanin ti kasaryo ken ni Renzo, anak ko. Wan nga rod, ay na, mapadasak matlangan ti maikasar. Kat ti mayat ita, lab na lab ko ti mangikasar kanya. Batandak! Ni, Sumartin ka! anya da jay? Ada pulis si Jarwar nanang. Ala, pinusasandamot ken ni Renzo, anak ko. Umay kayo, intayo man kita nanang. Sir, apay nga pinusasan niyo mo nga ti boyfriend ko? Miss, pasensya kan. Ngam nabayagan na sapsapulan mi ti paglamlamangan to'y nobyom. Liza, tulungan na ako. May isa nga min to'y nobyom. Katagiti wanted nga agduduma ti kaso na. Anya, ay Renzo, anya ti kayat nga sa wanda to ngay. Liza, awan basol ko, Liza. Inosente ako. Sir, sigurado kayo kadi nga isunat ti sapulan niyo? Baka sa balingay, baka karuprupa na lang ngay. Miss, nagpatubo lang iti barbas na. Iso ang nariga tamalasin. Ngam iso talaga. Aniya! Natiliw nga rod tinobyo kat nagsikugak nga awan ama ti impas ngay ko. Aging kaita saan pa anakarwar ti ama ti anak ko kat jakmeten na kinobyo iso a single mamak ita. Ada kita dito abroad, insakripisyok ti madayo tapno maipaay ko ti kasapulan ti anak ko. Kat ti adal anapidot ko iti dayta kapadasak, di ka bastag talag iti saan mo unay nga amamwa tao, sana gaputagwapo, kat irukmamon ti dayaw mo. Amuan pa yan ay imbag ti kinatao wano background na tapno sigurado. Alakastan, tigayam mo, Loisa. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan, dayta kapadasan diti drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Agyaman kami manan, Diyos tag ngina, ititunggal maysa.